Mai te o rangaranga hua kore o te KFC ki te o a tāne mahuta he o ranganui kei roto. Kua tahuri etahi uri o te whānau Apanui me te rōpū Raukūmara Pae Maunga ki te tuku koha kai ki o rātou uri o Ngāti Porou i parekuratia e te Waipuke i te rā wiki. Kua ruara ngā toa tiaki taia o e patu mīti ana hei koha ki o rātou kiritata. I haere atu e Kereama Wright ki a rau ko kore rāno i te rohe o te whānau a Maru Haere Muri. Koia ko ngā pūkenga motuhake o ngā toa o Raukūmara Pae Maunga. Kua tai mai mātou ki te āwhina mai te koha kai. Hei tautoko i ngā whānau kua pā ki tēnei mamai ki tō tātou whānau o Ngāti Porou. Neke atu i te rua te kau ngā kaimahi me ngā kai tūā ko tau mai ki Tawarua tōpū i rau kōkore he patu mīti te mahi. Ko ngā rōpū o Raukūmara Pae Maunga, Papaata whai, ko ngā hapū. Kei Whanganui ko te whānau Maru Haere Muri me Pararaki Marae. 2 aerial colours in the air, we've got ground teams. So they'll ferry the deer up here, we'll take the offal out and then load them up onto the vehicles and then we'll cart them down. Rātau katoa kai te rongo tonu i te mama e whai muri i te Waipuke nui i noho taratahi ai ngā hapori o whare kahika me te araroa mai anō i te taite kua hori. Yeah, no, it was devastating to visualise that and to see what our whānau are going through down there. No pauri ana te ngākau mō mātou katoa ngā uri o Porou Ariki. Well, first we're whānau, and when any of us on the East Cape are ever in trouble, you know, we always come. Whether we're in trouble, whether they're in trouble, whether anyone's in trouble, the whānau are there first. It's just what people do on the coast. You know, we all work together and yeah. Neke atu te rima te kau ngā atia he kau hoki i patua i ngā rangi e rua ko te raurau iti tēnei o te aroha. We would have culled something close to 80 deer, 4 wild cattle that the boys have also found. Yeah, whānau, we've got all our some steaks and all that. For us, it's actually quite a pleasure. Our whānau kicking in, so our Sterling whānau over in the Pōtiki, they're there to receive that meat and kai that we're sending over. They're kicking in this weekend and we should be looking at delivering the first of the human kai early next week. Me te tūmanako hoki o e nei toa ka aroa e te kāwanatanga ngā tohu o te taiao. Our ngāhere has no understory, and so when we get big rain events like last week, all that water comes off the hill. You know, it's like tipping a bucket of water on a sandcastle, you know, so, and then all that debris ends out and it affects our whānau. He whānau e aroha tia ana e o rātou neipa o te whānau a Apanui. Kereama Wright, Pūkāea.